1933. godine svet je uzavreo. Adolf Hitler postaje kancelar Nemačke i gori Reichstag. U Americi se zamrzavaju banke i dolazi do sloma berze. Japan napušta zasedanje Društva naroda, u Španiji se Baski bore za autonomiju. Pakistan počinje odvajanje od Indije. Mahatma Gandhi kreće u svoj čuveni štrajk glađu. Albert Einstein beži iz Nemačke u Sjedinjene Američke Države. Istog dana kada je otvoren Dachau, prvi nacistički logor u Nemačkoj, u Srbiji se u Novom Sadu otvara muzej Matice Srpske. U Beogradu cveta nadrealistički pokret, iz štampe izlazi monografija o vajaru Ristu Stijeviću. Prva monografija o jednom likovnom umetniku ikada štampana u Srbiji. U politici se pojavljuju prve ukrštene reči. Obnavlja se stari aeroklub. Narodna banka pušta u opticaj prvu novčanicu sa likom žene, kraljice Marije Karađorđević. Otvara se Ruski dom i prva jugoslovenska radio izložba. Te 1933. godine osnovana je 6. muška gimnazija, kao nepotpuna muška realna gimnazija. Nije lako ispričati priču o 6. beogradskoj gimnaziji. Škola je živa, nju čine ljudi, đaci, nastavnici, pomoćno osoblje. Kako ukratko ispričati nešto o dugoj istoriji škole, a ne zameriti se hiljadama vrednih, valjanih, dobrih i pametnih ljudi koji su kroz nju prošli? Svi vi koji ste bili u 6. oprostite. Napravit ćemo jednu malu, grubu i beživotnu istoriju škole. A vi je dopunite svojim sećanjima i svojim emocijama. Kada je osnovana ukazom ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije, 6. muška gimnazija imala je 286 učenika. Škola se najpre nalazila u ulici Vojvode Dragomira, a od 1935. u ulici Kralja Aleksandra 77. 1937. ima već 1850 učenika i 75 nastavnika. 1939. počinje da se gradi zgrada u ulici Milana Rakića, a direktor škole Stanislav Vulić izdaje povelju sa 3 važne reči: svetlost, znanje, život. Zgrada je dovršena 1942. usred Drugog svetskog rata, u kome su mnogi đaci i nastavnici škole ostavili svoje živote. Na spomen ploči u školi stoje imena 56 poginulih učenika. Zgradu su koristile 6. muška i 3. ženska, kasnije pomešane u 7. beogradsku i 9. beogradsku gimnaziju. 1950. spojene su u 6. beogradsku. U godinama po završetku rata školska odeljenja imala su i do 70 učenika. Nije bilo udžbenika za mnoge predmete. Razlike u starosti učenika bile su velike, a ipak u školi su postojali likovni kružok, klub narodne tehnike, mešoviti hor i narodni orkestar 6. gimnazije. Istina, bilo je mnogo izostajanja oko Božića i o tome je raspravljao školski savet. 1951. godine u gimnaziju stižu devojčice. Kažu da su ih pitali za mišljenje o školskim uniformama, a one su odabrale crnu boju, bez obzira na kroj.
U školi predaju i univerzitetski profesori, između ostalih i dr. Vido Latković i Vojislav Đurić. 1953. Dragutin Spasić, vajar i nastavnik, osniva likovni atelje kroz koji su prošli mnogi od kasnije značajnih srpskih umetnika. Pečat koji je ostavio Borivoje Stojković, osnivač školskog lista Smotra, nije lako opisati. Ogromnim entuzijazmom, erudicijom i vaspitačkim talentom, profesor Stojković pokrenuo je veliki deo literarne, dramske i novinarske aktivnosti u školi. To su aktivnosti koje su Šestu razlikovale od svih drugih škola. 60. godina prošlog veka Šesta postaje primer školama u Beogradu i Srbiji. Revolucija nastave odigrava se uz pomoć filma, magnetofona, velikog truda nastavnika. Učenici 1964. osvajaju 207 literarnih nagrada na raznim konkursima i veliki broj sportskih medalja. Školski list Smotra postaje književni list svih beogradskih gimnazija. U Šestoj gostuju najznačajnija imena domaće književnosti i muzike. Dolazi simfonijski orkestar engleske gimnazije iz Watforda, direktori škola iz Sjedinjenih Američkih Država, pedagozi iz Sovjetskog saveza, učenici iz Norveške, britanski ambasador, ambasador Ujedinjenih nacija. Narednih godina učenici putuju u Pariz, London, Minhen, Veneciju. Putuju i po tadašnjoj Jugoslaviji i sarađuju sa Šestom zagrebačkom gimnazijom. 70. godina pokrenut je novi školski list Šestica. Tih godina prijatelji škole i rođaci učenika, bivših ili tadašnjih, pokreću tradiciju zadužbinarstva. Daju priloge školi za nagrađivanje najboljih u raznim kategorijama. 80. je obeležio rad dugogodišnjeg direktora škole Teodora Opalića. On posebno brine o kulturnoj i javnoj delatnosti škole. Školska biblioteka ima preko 8.000 knjiga, a u školi radi 20 sekcija. Dolaze 90. teške godine. Ratovi na prostorima bivše Jugoslavije uništavaju ne samo materijalna dobra, već i moralne vrednosti. Školstvo pre svega. Šesta je kroz te godine prošla uz mnogo muka. 2003. Šesta beogradska gimnazija postala je članica UNESCO škola, što joj omogućava saradnju sa školama iz Evrope. Škola to danas dobro koristi. Okreće se sve više evropskim vrednostima i prati najsavremenije trendove obrazovanja mladih. Sa sadašnjim direktorom Radetom Zejakom, izuzetnim nastavnicima, sjajnom generacijom učenika i dobrom pozicijom u okruženju, Šesta beogradska gimnazija gazi u budućnost. Želimo joj sreću. Sve što treba, svako jutro, svako večer, vode nas na put do neba. Setimo se tu i tamo nekih ljudi, nekih mesta. Nema mnogo takvih mesta kao što je naša Šesta.